jaar gelede het geensins Suid-Afrikaners se voorliefde vir luukse bootreise geblus nie. Met soveel passasierskepe wat deesdae Suid-Afrikaanse hawens aandoen, is daar nou gereeld van hierdie elegante dames in ons waters te sien. Dit was onlangs egter die eerste keer in dekades dat 4 passasierskepe tegelykertyd in die Durbanse hawe vasgemeer het. Regisseur Jill Marie Brown en haar span het hierdie verslag saamgestel. Drie van die skepe wat aan anker gelê het, was Royal Star, Maxim Gorky en Rhapsody. Die 4de was die Russiese passasiersskip die Rus. As jy nog altyd die hinkering gehad het om meer omtrent die Russe en hulle kultuur te wete te kom, maar Rusland te onheilspellend klink of dalk net te duur is om te bereik, is dit nou jou kans om op die Rus die branders te kloof. Ontwerp vir 250 tot 300 passasiers en met behulp van anti-rol stabiliseerders is hierdie 9 jaar oue skip taamlik stabiel. Beslis genoeg vir die Russiese dansers om hul maats op echt tradisionele wyse te swaai tot vermaak van die passasiers. En daardie mooi nooi agter die kleurvolle linte en blommetooisel, kan dit moontlik jou kelnerin wees? Inderdaad wel, want enige bemanningslid met musiek of danstalent word aangemoedig om aan die vermaak deel te neem. Dit was die gemoedstemming wat ons TV-span bekoor het op ons 6-dag vaart na Beira en terug. Beira is 'n leë dop in vergelyking met daardie betowerende en opwindende hawestad van die verlede. 'n Skrikwekkende bewys dat die verwoesting van oorlog en revolusie meestal die armes en minder bevoorregtes tref. Hoopelik sal meer en meer toerskepe Beira aandoen en 'n inkomste genereer wat die ekonomie 'n hupstoot kan gee. Met die pyk vermaak aan boord is dit egter nie nodig om iewers voet aan wal te sit nie, veral nie met die opwinding wat die Kalinka Orkes en hierdie talentvolle Russiese bemanningslid verskaf nie. I studied music in Russia and music college. I studied play xylophone, timpani and snare drum. I played xylophone on the ship in the Russian show. And step by step I prepared my own show and now the results. Na 19 jaar van samewerking met die Russe en 30 jaar op see, het Pieter, die vaardirekteur, baie veranderinge gesien. Nie die minste nie dat dit aanvaarbaar is om 'n Rus vir 'n drankie of selfs ete te nooi sonder om die KGB te hê wat oor jou skouer loop. For years and years, Soviet Russia has been a closed book. The people have been a closed book. You go to a cinema, they're the spies, they're the enemy. And then suddenly the whole thing has been opened up on paper. But here's a chance to meet these people who have been brought up the same way we've been the enemy to them. And suddenly we're not. There are no barriers between. And it takes a little while because everybody's a little bit unsure. Should I say anything? And then after a while, you begin to appreciate that we are all very much the same within. Van die Durbanse kunstenaars aan boord is die bekende musikante Martin Sigamini en Dion Krishnan met hulle orkes Let It Flow. Eric Hutton het al verskeie produksies op die planke gebring, met die dansers Karen Drake, Bridget McEwen en Alain Ridgenevis. Ook die sangeres Grace Swanson. It's a small vessel. At maximum we take 300 passengers. It's a very comfortable ship. And it's very, very friendly. I think because we're carrying fewer passengers, we as entertainers get the chance to know the people. They get the chance to know us. There are no kind of facades. You don't hide behind anything. So you are who you are. Yes, during the day you're selling the tote, you running a deck games, and at night you don those glitzy outfits, but they identify with you. And I think that's an important aspect of this ship. I think that is why the ship is successful. Die kombuis is ruim en lugtig met 'n vroulike chef aan die hoof. Trouwens, die meerderheid van die skepsbemanning tussen die brug en die ineenkamers is van die skoonere geslag, van die kelners tot die huismeester. My father worked here as security officer, and I think I had a very good possibility to work here too.
because he asked the captain, his friend, about me, and because I'm here. But I haven't special profession to be here. I am technologist of fish products and economy. But I found myself here as a matter of Rostov. Dis nie net die Russiese charme of samesyn van nuwe vriende nie, maar ook die warmte van vodka op sy beste enige tyd. Dan bly daar maar net een ding oor om te sê. Gesondheid. Lewe op